terliklerde de profilaktик мероприятиялар бүгінгі күнде үткәріліп бітті деп айтып болмаймыз, çünkü bizning narastayış imalatnak бар. Biz alarını vaqt жеткәч тагын кабат аларны җегетләр безнең йөреп баралар, эшләп баралар. Безнең инде частный секторны бүгенге көндә эшләп бетердек, аларның терлекләре көтүгә чыкты. Önümde kabatlap eğitesi kileydi likoz borçitran ağır betinde joğuşla ağır deypiz. Şuna şahsın sektörde terliklerini anlaşıp likoz mallarını çıkarmasıya çıkargan şırakta da kup ağılda kup kolayken ayrım kötü uyuşturgaya betinde. Buna ağıl sahipleri bilen de biz süleşip barabız, işlep barabız. Hocalıkka kelgende indi bizden bugün günde Nur Hocalığı, Uraza brigadası, İkanam Hocalığı, iki brigadası da soğum sıyırları kötüge çıktı. Şulay yok, bizning hocalıklarının yaş tonaları deymiz indi. Çıkıp bara, bu bizning agrofirma aktanışının çıktı. Şurakay ilişi ne çıktı. Bularının нәрсе жазып келіп кете, тірлікlerini бүгінгі күнде біздің бұршағаны талпан деп бітені, көпшілік тірлікте талпан көріне, соңа профилактикаларға да мероприятие өткеріп шығарға препаратларны қозап, çünkü талпан енді көп мәдер біздің продукцияны кеметәбет, шөже қанышы хисабына. Лагерларда Bizning veterinariya birleşmesi tarafından bizim dezinfeksiya o'tkazib boramiz lagerlarni shahar oldidan. Yetasi kelgan turlar.